Impact News ki Health Link bu yengbiriba mayambu Joyshree Usham na taramna okchari. Ngasigi Health Link ki topic asi Dentistry, Braces and Treatment Process haibasini. Maiteron da hairaga yada tarafa duna laing bagi matang. Hiram masida khana naina bina bagi damakta. Impact News ki studio da lengshin duna leire Dr. Nillachandra Kshetrimayum, Consultant Orthodontics, BDS MDS, Certified Lingual Orthodontist, South Korea, Fellowship in Aesthetic Dentistry, Germany, Implantology, Shija Hospitals and Research Institute Private Limited. Ahanba moktada Dr. Bu taram nokchari. Doctor, yagi problem mayam mina mayam thengnei ko ya crooked oiba natraga ya chauba asi maru oina laisabi singna yamna nungaizadaba ikaizaba condition amani ado ahan mamakta doctor da thamjaning ba wahang asi yada tarafa duna layeng ba natraga braces fa ba haiba asi karino loinana braces fa ba gi kanaba sing asi kari leibage haiba do doctor da ahan mamakta da thamjani au ahamada koi gi break koi na di koi gi maite lon da di tarafa ba na isam sam hare aduga even braces size is common language ne koi gi da di fixed mechanotherapy hai common oina fixed mechanotherapy is makal kyam legre adu khoi ne kai da tara fari no hara kanda ya si mafam chana thamna bani ta seng bi thai pairam bo ero tongam bo ero changsalam bo ero rotate leiraga leibo oramo masina tawdo ji khoi na tara fara kanda braces se fara kanda khoi na ya si mafam chana thamni mafam chana thamdi kai do bagi no hara kanda mi imna no magi ayuk nungdang tumam dai ga brush tawba sina sufficient oba masina thodo hendona yaba adu etari kai gino da motor ne ya dugi mapunsi du hele aduna aroi bada tara fari je ya se punsi no shana ba ne na taraka dori wari adu gi ni ko tara fari je adu bu masida natana fazaba mingon da haibli confidence mi ishani mi mang tho wa ngang ba ngamba natraga na ai si interview mi yaw ba natraga na ai je radio gi oro television gi oro cinema oro any kai gumba ma natra mi function mo oro stage am da oro ai kai gumba ma thok pa da isana confidence ma su mongon da self confidence no pi ba ko je hoji ya do it's all my di ma confidence ma to ni mar ma pang tina ba da koi ngang ma tunda khut khallaga ngang ba wa je ngang ba da adu da gi khwai di maru oi ba na ngasai gi phajaba si di soidana yawra da pone adu na taba mayamna khanri phajaba da oi khane ba hoji manipur da koi gi tara far kana tra khone braces fa ba je adu na tana pronunciation sing ba kari gumba ai na kai gumba english ki exam ma pi ge ai je foreign ke ma pan da pi ge IELTS oiro ai TOEFL exam speaking yar ko matam ngasai pronunciation je ya se lan bani ne sor phone bada chat bada pha bada khot bada tawri mayam ji yodaba adun tara far kan pronunciation book sengai sini adungi mar sina maru oi ba hai tare maru oi ba adu doctor na haiba matungina di braces phaba yagi tara phadunda lying basi not only for beauty phajaba khatang dagi makta na te but kana bayam lei ba maga mari lainari ba psychologically affect or kadori ba magi self esteem confidence wangkhat kadori ba the pronunciation mayam lai gre kana adu doctor braces phaba si chahi yam nauri ngai dagi phaba ya masi gi se yam na khoi gi chamam na bam lai masi chahi kya dai phaba ya ge nongmal laga su ya bra liman laga su ya bra na ta sing bagi di khoi hauri ba ya se khoi gi angangi ya sinbalo rekanda milti se khoi gi angangi ya sinbalo rekanda hauri ba ya se permanent oi ga siloi da ba ya or ba samna hare kanda angang na class 8 9 ka ba dai de loi lokle chai trami trang har gi swai da gi dum phaba ho ba ya re ma se adu bu khoi gi manipur da di nga sai gi education ki culture je leibani na khoi na khwai da gi nuai ja ba doctor man oi rega haibatar di ko dai class 10 hek board tha gi ba gi loi ba sutim leidana masi da gi ho ho bu sap sab du mai na khale ai wa khan da ni adu di siwai matang da mai ya je pura stable oi re man adu chap su sare du nga sai gi khoi gi board ki exam tha ba gi matha ke kai du loi lo shilaga pha ba da di patient this party da su nuai ba ko de su nuai ba ma atma sina practically oriented oi wa hi hai tar adu ma je class 7 8 adu di pha ba di ho ya adu doctor si tara phaba se na bra phaw bazar la natraga haurak pada uncomfortable kharadi soitana phaw kai non ya da koi mioi ba se lai je duki matik sensitive ori bani haidi sabada masing am sang bu koi khangi bane ba nga sabada bu ori ba duna aham ba farak khitang nungai ta yawi uncomfortable yawi ulcer thok ba yawi mioi ba se bagi chimba je keno tawdana ko adu yam koi na di yaw de ma se maximum tha taru ki matung da di patient khodi ma haidi masagi haurak pada yor pada maina khalle ma se adu comfortable loina oi masi bo du adudi kano magi maximum duration se ya sigi magi chauba or crooked oibagi aduna decide tawdori bra natraga my duration se tha duration se aduna di decide tawi haidi my severity haitare severity case na adu koin heta ya sine heta masina chaumal le natra aduna hena matam changni haibadi leite mase magi bone condition se koina ya chingba matam da response pi bra pi dabra adu dagi di ma se
maintain tobra tawdabra mi sina kai ngomi bon ju faraba loina faraga nga man maintain tona thamdradi mu yari ji mu khoi gi social lakpa yari da nai chaba khotpa tholakpa joy patient sina kai mu maintain tawdaba dagi braces pharma tu sai sengdrabni na mana adu dagi di man chasan thaksan da nga sai khoi gi braces napi pose mu teklak kholakpa admaina yawi adu simba mayam ji nga sai gi yadu da depend tawdeba doctor du depend tawi patient gi nga sai gi man maintain tawjari ba du depend tawi mas adu roughly sahi ama makhai mukti sangi mas chahi ama makhai average akhoi na hai ko doctor akhoi discuss ngak taw ko doctor ya gi crooked level adigi makhan gi matung in braces su makhan leram gadong male khanjai lei braces se makhal yam lei hana di khoina makhal atopa ari badi panjara roi hojik me asine straight wear mechanics sai straight wear mechanics se khoina mapan da fari base mapan da khoin uri ban nok pada uri je sin labial hai khoi mapan da fari base labial adi chimban hai chimban da thangba hai ne ado labial se makhal kyam lei mbt hai ba lei mechanics ne sin magi braces tu gi makhal lei rod haiba lay edge wise haiba lay adai tipes haiba lay adu makalam adu sumba me loi subsal ko labial mapan da phaba ana adu samjale hadi prajada isam chamna khangna ba haitare manungi mechanics di hadi doctor amda haiba budi ai adu patient amda di adu gi madu kana technical oi wa oi chakre aduga ano bula isina tara se manung da phaba ya jigi manung lay rom thangbada sina khwai de advanced oi ba natri masina mu ani sugre hai tara sidagi latest aduga masi sina kai doge ta manung lom da phab tara je manung lom da phab je india da masi certified tawbu je mi tara kun dagi hen mi yang kai bukti phadri mi je mi haidi kun tram ta ngai adu manung ga ju amane adu masi tara manung da phab je koi tongana training da bom chatbam darka ta ma se india da oiro na tragana mapan da oiro masi ki tongan ba training am sat ba yade adu masi manung da phab sina lingual ko lingual di leirom da leiba lingual manung lom da aduna ya se nang nok ko matam da masagi ai air hostess ama ore warin mayam da kamai torne adu ai yadi tara faningi warini ai tv anchor oi warini ai cinema yauri de ai stage athoga ai sei sai adu mai tori kai go migi mamang adu nungdi nungai ten ko braces ma far ka da thaba ama tori ba samna hara kan dai receptionist ama ore company gi reputed company gi warini adu ba de nungai sumba mida adai di cinema kumba serial to ba leidana ko sumba de lina dharma sumba mi sididi amuk sinu phare manung da phabasina udrabani na sina lingual sigi matung da mung koi dresses su yaw da mu phaba ya ba lai hoji clear aligner na traga koi invisalign hai ada invisalign ji yam thina sathi ba koi ya je satla khot kala phaba da di mung ya de sidi cham cham kitang pai ba gumba kitang lan ba gumba da yai sisina koi na moida lokthok loksin ya ba yam na koi gi plastic to mai oba yam clear o mingon da khang da transparent am uphale koi na uphale bi koi set oi pi si na ham da sigi number 1 de tha ma upo adu matungda sigi tham upo na sequence oina piba mongonda adu marak ta ingon tham taruk ki manungda main pau phaurakpa koi manipur tawre response am lai adu si sabadi india da sade dubai da sai koina mayam je material mayam ko gi magi diagnostic hai tar ko yengu gi nap nu hai tar ya gi nap nu ko loi lorga tha ga moina adagi saraga pirakpani india da jo hogdi hore adu india gi di ai hoji puti try tawdri adu masina hoji gi latest tare hoji hai di tara phat adu masigi na ngasai gi ati amtina soiman gardi mu ya da masigi na adu dagi dimu hoji anobo ma laisna tara je mamang da phage tara di farab adu kitang thuaning ab samna hara kan da aije mathang thani panch da aije luhonga da bam leire wari ni fix out sale na dragon is mine important am leire kai mai khar thuna losing du adu koine Orthodontics adu koine surgery masa am tawe surgery masa am tawra kan da koine enhance to han bi ya ba si je ngasai gi ya gi treatment je amine enhance adi thuhan ba hai tare movement je ya phatta basing do anate crooked oi basing khara lokthok khotok tok nate ngasai ya gi saru da ya movement to bi thuhan ba hai tare mana hana gi normal jina movement to is 1 mm per month leba hauji ki na 1 week 2 week per month da orak ba per week to orak ba aduna tham da mm ani hum 3-4 mm move da ba adu masi gi surgery di aina to godam nate si di atop department am to na adu masi qualify oi ba je khoi manipur di leitri hauji fogdi adu na masi gi kitang ahobam ni leiri hauji doctor na hoji pandigra ba hoji kano makhal mayam je amana labial amana lingual asani le re dagi transparent kind advanced over khara mazu haibi khare do atop se gi hene advanced over kari kari lebage de manipur da leiribra leitabra sini sigi mayam je latest mayam in haije mayam je masi legal aligner si manipur da loi tawre koi si je hospital da hoji loina chathari sima mayam je latest mayam je sigi haibadi koin hoji ki Orthodontics hari procedure sidang haure si last ki tang masi di surgery mi yawi surgery yawi yagi karakchi da moini kai kuma surgery khara tawe mase masi udi ure khoi ju adu ko ai makti certified na tabani na extra training mu chang doi ni chang eba mase aduna mase periodontic psycho dental department atopa
PG ma leiriba natraga moin oral surgeon na tawgadamne masiki mogi procedure je moina tawraka khoiga combine tawminagadaba haitare adu surgical procedure tawra matungda yari thuna khai ga saru je pelan ba haitare maite ronda hantu odi saru je petlingai de koin semhobu wani thuna adu haitare tha tarukta thani panda loishale treatment je aduga masi makti khoida leitri aduga atai mayam dudi khoi sijada loina leire hai doctor nang sai je pan bigre kano any dentist na di si kano braces phabase pangthokpa yabra natraga only certified MDS asing bagidi tarafa baje koigi master in orthodontics koigi kano PG haitare koigi MDS orthodontic and dentofacial orthopedics se tamakpa minadi phagadabne asing bagi rule dadi the doctor na ngasai pan bigi pada India da like around 30 doctors are certified aduna lingual gi da manung da phabi the doctor ze aduna ama one of the certified yamna chauthok chaninga ni yamna nungai je khoi studio de lenction bi dina sing matang da yam haibi bei da makta doctor aduga mathang da thamjaning ba wahai asi braces phaba se ko braces phaba na tara phaduna yagi layeng basida mayamna chamamna ba haigadra lan na thajana ba haigadra si matang da lay am se khoi mit man lay am na haidi laiba patient jina khoi gi hana haidi tagraba wahai haitare haidi yaje tara faradi pharingai phajai loirkan halai haiba masini khoi gi yamna haidi mayam mi binary ba haigadra mayam kinary ba haidi aina tara fagi faraganda pharingai di phajai hai adu ngasai gi loirkan da mu hana gi dum halai hai masi sumi lansu lale adu masi sumi lalu hai si kari kinu hai kanda lali na kari kinu madu tasena certified oiba master da koi gi orthodontic da PG na tagal master loirak pa mi mnak tawraga di madu halak na bagi chang leitien haijake adu madu na tana koina certified na tabam na kai guma try tawraga di halak bagi chang siam lo wange madu di kai no da masida retention phase na malei di ya je koi saru da ne ba ya sin chattoi je adu ya sin saru sin chatla mathung anu bo mafom da chatori ni ba anu bo mafom man recognize tawbugi mathau ma tai ba si recognition matam je pi ba kamai pi do no retention kamai to tun hai ba pura theory ma mu lei di ba subject se ja adu ki theory do follow tawdragadi adum halakane ba khatam da ba doctor na di khang kitang adu ngasai adu to hodragadi ma chemingai de ngasai pulimni phajane ba thadong one trampoline effect ko ba adu loina haidi chorpani khangde lalakpani khangde adumaina tawba thengna bajane mayamna aduna mayamna khoi gi sija hospital lakku matam da ahanba question je moi phaning da banate ha ma sir egi doctor egi ya je phabulur kan halakatra haloidra adu guarantee halakta di kana di moina adu tar di adumaina achi khatani khoi da hangi question je adumaina smaina khoi gi chamam na bamile adu tasengna aibu aro manipur da certified na mata khoi di PG lawyer ba haitara MDS lawyer ba mi tara mu hena leire khoi sta moida ai gon doors moida doors pharaga di masi halo oi ni khale okay thank you doctor adu braces pavase or dentistry yagi layeng base paisa yam changi it's very expensive aduna any even for small cavity filling gi chapad bhawa yam expensive oy adu ya je yam expensive or is kai gino hadi payam na chane dentist or yagi doctor se gold digger ne gold mine gold do ni kai na phagi ju hai duna hai adu ken wara bu bani adu phagi wona adu kenoni mase chumju sume kai ken ngasai khoi gi material je moina research tor ko tem tang ba po se kai gino da hadi ai gi khujin da nappa potu di wari ni ai keno da kobdi kok thok raga yai ba sidi nang nungti gi sab da sina dori ne ba ai kai mu yam da men ba hai ji sab da sina do ne allergic oi bu su yadi ba compatible hai khoi da na kana na hakchang da chok da po su oi dori na ya da tham dori mi na tin adu dai du da tin du na thengam sang gi do ne ba amarom nungti gi thenga sang do ne ba sak sina chari ba chinjak nungti gi thenga sang do ne ba mo da khet ki do ne mo da magi powder sang gi bi yai ba wari ne hakchang da chok da ba tai ba matang da kan bazu tai ba ma natra saba khop da kai ra di mu ngala doctor na happy bu kai re kan di mu hai du ne ba aduna som dang adu gi mayam research tawro na ba hona ba da moi ngasai gi chemical mayam se research tawro na hona ba da moi na paisa yam sang ba R&D department yam wang da di ya da research and development department yam wang da di wang du na happy po se ba compatible hakchang da sok ta bo oi batai kan ju kan batai ya du ga masu mana ba ya du ga hapa matam masu mana daga di mu ngasai mi du na ne yam mi le krai mi le positive mu hai du ni wari je adu masu ma yam criteria mayam china already ma research tawdi yam aruba put ama oiba adan tholei ba product khoina dentist ama da isam cham yore posi tang ga yoba khoina haidi yamena ba masam ta hairu matam da khoitel policy mari yoba ta pose ana mari sina mena holi mi tara da gi heta di men ba yada ba wari ni aduna mase khara kena tawi
पोसे मागी theory सागलपदगी होरपदगी treatment process यु याम कुइना चंगदो इचम चमना अदुना इचम चमना याम सतपदि तांगवे याम सतपदि तांग लौथोखिबनि हादि मददि याम केनो तो याजी मु सरु मुंग ले हादि तांगने कैनो द सरु दुमु हांगतोक तोइनी अददि मु इचम चम आइगी डिपार्टमेंट नत्र अतोप डिपार्टमेंट लेदन को डेंटल की डिपार्टमेंट मापल ले अददि सै याजी सरु से मनुंग ले हौरे यागी मते सरु मुंग ले हौरे एक्सरे लोबदन खांगे उदि उद्रे लेला खोलम लौथोक तोइनी वारिनी ada bone graft mu hap toini natragan hapoi doni adadi su amu fosan dorini ad fosan badu su mu lang do su mu saum ladi leidum khetoni pigmale mu nan thok toini adu somba ka hani criteria isam cham heta aman heta yada badu khoi ki mioi bagi amu phangadi ai hai badu adu natab adu duna pose kitang keno ina lak bagi dum khaga dum tang sakre hai tare ya je khoi ya macha ma bu khan ja tar ya macha ma chikpa na bo khot pada hakchang loimak chi chiktoini na doini yamna inconvenient face to hondoini bo the doctor yam ngai jare si matang ju kano tapire ko adu matang aswai da break amata logjage break ki matung da amuka hana braces ki matang da discuss tawjage. Welcome back after the break ki matung da braces phabagi matang da amuka hana khana naina jage doctor matang da lagning ba question asi doctor na mamang da ju pan bigre ko braces phaba hobodi class 7 8 ya je stable or matung da gi phaba hobo yar ni hai adu mathangda aina hangjani mo questions na ya je kari chahi bhawa phaba ya ge till what age adu mase yamna mayamna zu ngasai gi se ju mit amagum mani mit ki makha da lai haidi koi manipur gi wana te koi india da pumba da haidi ngalingai da phau gu tamni tara pha ba ji teenage matna teen leidana ko koi class 9 10 natragan 11 12 size da graduate matam sida phau ga da bani natraga di ya ji yari je kanjan na khotana ya de na kyamu mu su patient da maina mithama laiye taseng bagi di masih sahi leite habati yaduga hori bu mafam yari natragana saruduna condition farigai di sahi yamaga su ka shukai deba aikoi gi sija da sahi humpu dagi helaba patient mari manga hen lei adugi mathakta ju koi hane tawgi bu su yaure 56 suba mi tawgi ba successful hogi ba thanyam yaure adu treatment protocol di kitang kene treatment gi modality hagadra adu kitak sida ahanda di mu koina sahi je 40 plus lala kan ya je satlaga sem je kitang handana tawe koi da kai blood pressure body condition adugi marnante ngasai gi keno tawji magi family condition hai tare ma se ahan warak ni chaba khotpagi handarak panina koina ya dum salura kan chaba yaroidra natraga na koi da mangon da yam inconvenient oigedra na koina ana koi gi concept kitang hong tu emongon da yam thina minimal trauma hai tare mangon da ya je satpa khotpa surgery tawdabida nahawari ngai de kaisu kai de am thuna heal taweba ahanda di ngasagi magi day to day life am leirakpa angang leirakpa adai leidana ko mawam orga di ahalamang seba tawrakpa leidana aduma mayam yarakone koi gi oral health ta yamna pi bazingam da budumai na tawbe ko sum thengna bada aduna ko ni yari kai di simple way da leirame bis da gi condition da gi irai lai mo da karai bo phajal ga da gi haiba 100% mak natraga ju irai lai na phaja thuon bado adu khatani koina aduna adult orthodontic hai koina adult orthodontic pra sina anoba worlam ne amo sina adun 40 plus kidana mo ngasai ya je satte lermi khar lalam magana lalam badu dang sinjan bi ba ki chawro madu kitang hek sinjan bi ba wa ngang bada nungai na ba hek kumai irang thokpa ai leidana ko ma thodu wa tho hai tare thokpa da chappa da nungai na ba wari ni luhong kaidong chappa da nungai na ba wari ni photo mom nam ma ju leidana hek nungai na ba nungai ti dana ko hai ma mang thokpa do hoji kan de video camera ju yam namna ram ni luhong kaidong bada dum adu sidi khara effort ngam gada ba family na ina taw bata ni ko yam natte adumai leite ko sija di adum badi leite ko di monthly installment ina yamna hongi sidi ko monthly installment hadi tha khuding nang policy pilona piro tha amagi yamna hong mul policy amane kitagini na adu di yamna hongi ko sija di mayamna khangda bagi wani aduga ngasai gi admaina ngasai tha khuding gi thi bani na total amount du sahi makai kitang yam jaraga su ubada di admaina tha khuding gi thi gi ni mangod di yam line thu e ba ado aduga tha khuding improvement oi bani na moina bu hena ke na tawre haidi once among braces a phaga da first month si bu lan grata di every patient je really cooperate oi kai no da hana lerem bu kai go ma change hadi phajaba ma na traga isana khangak pani na khangdraga so ena si smai term o chumine si smai na kitang paira mani chu sum thorin mai ura kan patient ji cooperation henkal e ba ma se adu sangak tringai da di halakadra na traga ai chahi li re adu khoi gi si da masanu pi pha ba gi mama pha ba adu da gi di mano pi pha ba di mase mandon cha pha ba yam yaw e wasai gi recommendation chum la ami na yagadra ne hangak pom lei bani ni mi je adu bu ai di chahi di li re mo
doctor ai say di 45 sure adu si yagidra ne ene kaidobu yaro why not advaina leidana mo chum lakmin abni hangning bam leibado khodi na hoi khoina la shari ngai di khanghodra matam du di ado hojik ti yagidra kaidobu yaro aduma adu treatment modality di kitang hongi angang ga tobu moidana yamna keno to da vida haidi satpa khotpa dai di surgery kai dai chingpo ko yam to da len mi potu da kitang phajahan ba adamana adu kaigo patient party du na mo doctor ai satla ju kachu kai di haire gadi yanabam puraga adu di sembu ju ya yadi habadi leiti ko koina adu patient du ai yanabam di purak patare ya je satlaga semji smaina ya bu ai ngamani natra ingam mo isa pe kha tha dori class 10 kare hojik matam chawi natra isa smai tawi natra smai tawi halam kena toy atumaina ma adu mam sangem si socio economic ma surrounding du gi wari im sangem ai heta phajaningi ni heta phajani yarakte ba si tanja adu khatani sida leje adu sembadi ya 50 plus 60 plus problem leiti no limit hai tar ya duga saru duga leidi gei di aduga mathang da doctor hojiki ya fa baje sida 24 hour adum pharaga legdori bra na tumam dai lokthok ka dori bra braces fa baje ko ngasai gi lokthok lokshin fa baje di ngasai gi ena clear aligner hai adu khatani ado braces di permanent ni koi fa da chahi ama makhai gi permanent napi po se ko chahi ama makhai minimum nap na ba phari ni ko na phari se ado si braces pha baje da mai particles food particles mi am napsan bagi chance yam lei hajariba adagi brush to bu khotpa da khet pa khotpa me am lerem go male ado doctor kari patient sing da ko or si pha ga da sing na logo da precautions sing the do's and don'ts me am kari kari yam lei ma se sabu ya dab di lekti ta sing bagi ya adu bu khoina hai je cheksel ga saw hai bani hai badi akan ba koi ke hai ni koi gi kabuk or yam kan ba kabuk adai di saru sanga sab da saru gumba adai di khoi gi hawai mangan gumba thambo gumba ji kuini sahan de sabu ya di habdi leiti ta seng bagi te khrakan da di amuk napna bam change ba napna ba sang ba hai bi sai magi treatment gi time du hengkat leba ai chahi ma khai haram ba chahi ama ma ga ma khai plus tha ama la ne ba patient du na di khang da ba dumaina ama nap ki bu kai gi no da amuk nap na bo hona ni ngasai wire do ano wamu hap ko ni adun matam ji mange patient da ai gi na ta patient party da adun ngasai gi khoina sabu ya di habdi leiti adu khoina chahan da bani ta seng bagi di adu sanga char ga chu masung pik na tawraga dai di khoi gi sem gumba hainau gumba asang ba char ga chu masung pik na tawraga ya maning da thamma ga chahal le khoina exercise da hole adu tha taru ki matung da di moi di loi hei patient je am sum hai di ma sana sum khang em adu khoina chahan ri kai gi no ti e ka na ngasai horak ba da ngasai mo da hangadra ki bam le ma je hana lak ba da ya matam da mi di hanai hai Mulai happy po tu sum texel lah di mai wakanda ai happy sibu sahi makai sibu loira roidra hai mo ki zaba magalai ba wari je adu ngasai sum me am tau dana ba koina ayam ba di soft diet thamme han 6 months di semi solid for a little bit soft like dana ko akan ba angu ba da koi akan manga da oita chu ayai ba gumba je hai pe chahande adu sabu ya di hai ba di leti kano taning loin sabe di adu bu koina kitang koina hai yenga ga saw hai bani tamna mi ama do man hawai heta char mana heta chikta ne ta par heta biscuit pa ta jog chab do adu di to bi ganu hai bani adu doctor ji ya gi crookedness mai si genetic or gadori bra doctor masi genetic na ayam badi adu genetic maksudate habit hai ba lai ko ya je koi gi angang war ngai da khui khubi chupa dai tum ya sor hon ba dai diki leidana ko accident thoki ba aduma condition kyam le de angang ring de ya ji koi gi sat ka da matam da koi gi milk tooth angang ring de CDS hai da angang ring hobu ya singda ba ya je matam chana kel houda ba asumba mayam ma le ri po se sumba mayam jin adu genetical jo factor di factor amani adumba halama da gi lorak ba je adu loin apun mani si di do genetical factor do di khona braces parasin doctor ga zu mo gi macha musu di adu gi jin di dum ya ka dori ba apart from accidental Europe yawi si aduma sagi magi genetical se keno this research to wima tung na di khadi modify to hai moina koi research mo koi gi moi pilot study to ba kan da di moina khadi modify to hai samna hara kan sum modify to cha kitchen sum modify to re ba mi je samna hara kan koi gi koi si da gi mai tei masa keno da Korea da le kan sum ngou bu do kan ya de masa sum ngou rak po do adumaina genetical factor environment tu na adumai to do na koi gi honge de hai adu ngasai gi genetically mo express story bana dominant oiraktar di adu di dum express story kan haide dum crooked la kan adu di pilot dagi mathang da thamjan ba question asina ya je sigi
chauba hagadra crookedness se khara ayambana di mamang thain ka khalina ko but in certain case ya je manung changsan ba je chimban je pura flat oisan ba ko je asidi kwain tawni samane moi je inthok pa yab injal ya ba do intho adu wan adu mase keno da di khoi gi samna hire kan da Asian room da di khoi gi Asian Mongolian face da di khadang ngam bani hele khoi research keno da khadang ngam ba hen ba hai khadang hen inthok pa hai di mathak ki manung changi ba seasonal ratio hele ba comparatively adu khoi gi Gujarati gumba som North Indian hai tar so mathak na hen ngam bani hele ba adi makhan ngam ba lekti hab na ti ko in hai je chang chat ta yeng ma matam da adu ga khoi gi Bimax mathak su makha su tong ba sina khoi gi keno da khoi gi African country continent dan hele by maxillary protrusions na adu khoi rom nan khada na heba adu samane khoi gi adu sig treatment nam kitang kene inkhale ba angang ma da samna ha kan da class 5 6 kari angam kai ma khadang sina yam ngang ma ba hadi hek yeng ba da khang ma je mathak ki yam thina changjan gre khadang inthore hai ta de khoina growth factor modulator na koina hadi functional appliances na ma pi khoi mai de ga far kan da sigi saru ko sing thok pai ai adu di aduna pra treatment am sakra yadi yai aduga saru je koina enhance growth to enhance on ba hai tar ma growth period or loi ka di yadi ko se madi inkhat lei matam semho ga dam nismaina even khadang pisak pi ko koina koi gi bird fix kan koi pisak ka khadang ga koi ngak ka jim samna ba man pisak pi yaw ne do khadang in thok pai ai kai gum keno ori ngai do di growth period ta man sa gi maiter na inkhat lei gi matam do oi tar di adu in thok ko to loi ya lo nya ba do si facilities Manipur di leite the gates Manipur da loi le ra ai nga sa haje gi khadang in thok le Manipur da loi tawre koi gi keno da gi Senapati da gi patient chu Champur da gi patient koi Imphal da gi su nataba even Mizoram da gi patient Anwarsalpur da gi patient lak pa yawi la ekre successful orgre ko Shija da la ga tawki ba adu masi khadang in thok pa yawi adai di koi gi mathaki jaw hai tare koi maxillary jaw hai tare mathaki je mathaki in thok pa si yawi adu masi khoi Shija da di ka sai cleft lip palate na koi gi masin kai bagi koi treatment am le pok pa da karak pa je koi si je ya manung jungle le magi di mathaki je mathaki saru je koi adu moi da koi na loina treatment tawe ba ngasai koi gi doctor sa koi gi managing director koi mapusa palina surgery taw lo ra kan da koi gi loina surgery lo ra kan koi da thara kan he ba mo ya je adu yeng matam da hoji su semi kayam su loi gre adu ya je mathak si inthok ta inthok pa makha jin injan ba thai di kitang koina sana ba hai tare atmaina yeng bada fajaw adu si moi da di yamna keno oya cleft lip patient da di changes yamna ubu phangi koin hai di manaton ma khong da horok pa yaw ba ya ga je adu ga je kon ching dhaba ngam ba yaw gre sana ketel sai da gi patient party je adu kai hai ni moi da di nga sai wa ngang ba bu oiro amma bu oiro yamna hai di pronunciation yamna drastic change yam ui moi da di adu cooperation yam lei moi patient jing nga sai adi moi nga sai kai gumba ma surgery ma tawru ram nga sai kai gumba ma moi bear tawra lak ni na ba koi na nga sai aina aphajagi ba mayam do utla kan da SCC sum mi just mai phagra bani noi ki si phadoi ni hai ba kan da moi da yam tina confidence oi ba patient ni da mai na hauji su tawri kayama adu phobs yore lor ka dau jam yore mai na Thank you, doctor. The hangzin ba wang mayam lai je do matam je loi sala balina roi bada doctor na ngaziki hogi patients haigadra natraga miyam da kari paujil pining bage thambi aina mayam da haining baje tara faraga tara sembuluraga yaje halakte certified hoiba na tagana PG loiba MDS loiba orthodontics samada chapiraga dum ya sembiyu ya semba je kahani khogi tangi natraga na mit yade chahi nowi natrang limali haiba kem leite si semu aduga sembi ra kan nga sai gi nungai bado madu punsi gi mahau do aduna nga punsi nung sanga da ya do na hayeng sai humpu sur kan hundra sur kan man realize tor ka da do ai ya se chuma madi ya sing nungai ga dam ni haiba do adu hoste hon khang hu buna phe na khale do mai yam nungai je doctor gi apna achin ma schedule do de gi kai thok pira ga impact news ta lak to na discussion to bi be da mak yam nungai je am kan na thagat chari thank you Nasigi di Impact News ki health link ki topic asi matam loi sala bani na swai loi sinjarage. Thank you.